Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Muri aya makuru yacu turababwira ko General Godefroid Niyombare wari ukuriye abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015 yaba agiye kurungikwa mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo, General Godefroid Niyombare biravugwa yuko yaba agiye kurungikwa mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu rwego rwo kunagura umubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Muri iyi minsi hari amakuru yemeza ko u Rwanda n'u Burundi bari mu biganiro bigamije kunagura imigenderanire y'ibi bihugu byombi. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 16, perezida w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yaciye amarenga ko u Rwanda n'u Burundi baba bari mu biganiro bigamije kunagura imigenderanire y'ibi bihugu. Muri aya makuru yacu rero ibi byose turaza kubigaruka ko turabire hamwe ingene General Godefroid Niyombare yaba agiye kurungikwa mu gihugu cy'u Burundi. Biranavugwa ko hari abandi bantu bari kumwe na Niyombare nabo bashobora kohererezwa igihugu cy'u Burundi. Turaza kubigaruka ko idonido muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko inyeshyamba za M23 zirimo gusatira ikibuga cy'indege cya Kindu ndetse n'ikigo cya gisirikare cya Kindu. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko abarwanyi ba M23 bari ku muvuduko ukomeye cyane aho barimo kwerekeza mu gace ka Kindu. Amakuru kandi akemeza ko aba barwanyi barimo no kwerekeza mu gace ka Kisangani, intara ya Chopo ndetse n'intara ya Maniema. Bano barwanyi ngo barashaka kuzigarurira vuba na bwangu. Muri aya makuru yacu rero turaza kurabira hamwe aho M23 igeze yerekeza mu ntara ya Chopo ndetse no mu ntara ya Maniema. Gusa amasoko yacu yizewe aremeza yuko bageze mu birometero bike cyane berekeza ku kibuga cy'indege cya Kindu no ku kigo cya gisirikare cya FARDC mu gace ka Kindu. Ibi nabyo rero turaza kubigaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko aba barwanyi ba General Makenga barimo gusatira ibirombe bikomeye cyane by'amabuye y'agaciro biherereye muri teritwari ya Warikare. Ni ibirombe by'abanyakanada byitwa Alpha Mines. Amakuru yizewe aravuga yuko abakozi bakoraga muri biriya birombe bamaze kuzinga utwabo bagahunga, ndetse n'abasirikare ba Kongo n'abazarendo bacungaga biriya birombe bamaze kwirukanka batinya yuko M23 yabagabaho ibitero. Muri aya makuru yacu rero turaza kurabira hamwe uko ibintu byifashe kuri biriya birombe bikomeye cyane by'abanyakanada byitwa Alpha Mines muri teritwari ya Warikare. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yongeye kwihanangiriza igihugu cy'Ububiligi gikomeje gutobera cyane igihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo ubwo Perezida Kagame yaganiraga n'abaturage b'u Rwanda mu kiganiro cyabereye i Kigali muri BK Arena, yavuze yuko Ububiligi bwishe Abanyarwanda n'ubu ngubu bukaba bukomeje kubasonga. Perezida Kagame yavuze yuko Ububiligi babuhaye gasopo ndetse asaba Abanyarwanda kwigira bakaba Abanyarwanda bakareka kumva ko babaho nk'Ababiligi. Ku munsi w'ejo kandi Perezida Kagame yateguje Abanyarwanda ko bagomba kwizirika umukanda muri bino bihe bikomeye cyane.
ni mu gihe ibihugu by'amahanga bikomeje gufunga inkunga byageneraga igihugu cy'u Rwanda. Ibihano bikomeje kwiyongera ku gihugu cy'u Rwanda. Abanyamerika, Abadage, Abongereza, Canada, Ububiligi ndetse n'ibindi bihugu bikomeje gufatira u Rwanda ibihano barushinja yuko rufite uruhare mu bibera muri Kongo. Bino bihugu bivuga ko u Rwanda rufite abasirikare muri Kongo. Ibihano rero bikomeje kwiyongera ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse abihweza utuntu n'utundi cyane cyane iby'ubukungu bakavuga ko bishobora kugira ingaruka ku banyagihugu b'u Rwanda. Ni kubw'iyo mpamvu rero ku munsi w'ejo Perezida Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yateguje abanyarwanda ko bagomba kwitegura kuzirika umukanda. Bagomba kwitegura guhangana n'ibihe bikomeye, ariko kandi bagakomeza guharanira uburenganzira bwabo. Muri aya makuru yacu kandi turababwira iby'ibiganiro bya M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hari amakuru avuga ko ibiganiro byagombaga kubera i Rwanda ku igenekerezo rya 18 uku kwezi byaba rwose bitakibaye, kubera ko ubutegetsi bwa Kongo bwaba bwamaze gushinguka muri bino biganiro. Hari n'amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Kongo uyu nguyu waba ari umutego barimo gutega inyeshyamba za M23. Ibi byose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru. Niba utarafyonda subscribe, aka ni akaryo keza ko kumanuka munsi y'iyi video maze ukaraba handitse ijambo sabone canke subscribe maze ugafyonda ko. Fyonda no ku kandi kantu kameze nk'agakengere kugira ngo uzajye ubasha kuronka notification uko inkuru yacu izajya isohoka. Nimujye kure rero, mu kanya gato cyane aya makuru yose ndayabashikiriza idonido. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu idonido. Nk'uko nari nabibabwiye mu mpfunyapfunyo, amakuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda aremeza yuko General Godefroid Niyombare yaba agiye kurungikwa mu gihugu cy'u Burundi. General Godefroid Niyombare niwe wari urongoye abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ni kudeta yapfubye. Umuhisi Petero Nkurunziza yari ari muri Tanzania maze agaruka mu gihugu cy'u Burundi, kudeta irapfuba. General Godefroid Niyombare ndetse nabo bari bafatanije bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda muri uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2015. Igihugu cy'u Burundi cyakomeje kuvuga yuko u Rwanda rugomba kubarungika mu Burundi, ndetse ko General Godefroid Niyombare nabo bafatanije mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza ngo bagomba kugezwa imbere ya sentare bagakubitwa intahe mu gahanga. Gusa u Rwanda narwo rwavuze yuko rutapfa kubohereza mu gihugu cy'u Burundi kubera ko ari abantu b'impunzi bagengwa n'umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi, kandi ko hagomba kuboneka igihugu byibuze cyabishingira. Muri iyi minsi rero ibintu byongeye kuba ibindi. Hari amakuru avuga yuko General Godefroid Niyombare yaba agiye kurungikwa mu gihugu cy'u Burundi, ngo ni mu rwego rwo kunagura imigenderanire y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi yatosekaye cyane kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Amakuru aravuga yuko abategetsi b'u Burundi barimo gusaba u Rwanda ko rwabaha General Godefroid Niyombare ndetse n'abandi bari bafatanije guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza. Hari n'amakuru avuga yuko bano bagabo u Rwanda rwaba rwiteguye kubatanga mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu mugambwe wa CNDD FDD ndetse no mu ntwaro ya Gitega aremeza yuko ibiganiro bigeze kure, ndetse abategetsi b'u Burundi bavuga yuko u Rwanda ngo rurimo kuganira neza n'igihugu cy'u Burundi. Hari amakuru yatugezeho yemeza yuko ubutegetsi bw'u Burundi icyo burimo gushaka ari uko General Godefroid Niyombare yagezwa imbere ya sentare mu gihugu cy'u Burundi. Icyuka cya kwega nkwege kimaze iminsi kibonekeza hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ndetse amakuru akemeza yuko u Burundi ngo bwari bufite impungenge ko u Rwanda rwaba rufasha inyeshyamba za Red Tabara zihungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi.
Amakuru akavuga yuko ibiganiro birimo guhuza impande zombi ngo zaba zirimo kugera ku bintu bikomeye kandi bifatika. Amwe mu masoko yacu muri CNDD FDD akavuga yuko niba nta gihindutse General Godefroid Niyombare wari urongoye abashatse gutembagaza Nkurunziza mu minsi mike cyane ashobora kwisanga muri sentare mu gihugu cy'u Burundi arimo gukubitwa intahe mu gahanga. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi urimo kunagurwa mu buryo bukomeye, ndetse ku munsi w'ejo Perezida Kagame yaciye amarenga ubwo yaganiraga n'abanyagihugu muri BK Arena. Yavuze yuko kimwe mu bihugu hagati y'u Burundi na Kongo kirimo kugerageza kubana neza n'igihugu cy'u Rwanda. Hakurikijwe amakuru dufite yuko abahagarariye ubutasi bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi bahuriye mu ntara ya Kirundo, ndetse mbere yaho bakaba barahuriye no mu gihugu cy'u Rwanda, nta gushidikanya ko u Burundi n'u Rwanda barimo kugerageza kunagura umubano wabo. Amakuru angeraho avuye mu masoko yanjye mu butegetsi bw'u Burundi yemeza neza ko bakomeje gusaba u Rwanda bakomeje ko rwabaha General Godefroid Niyombare, ndetse ngo hari icyizere cy'uko General Godefroid Niyombare n'abandi bantu bari bafatanije mu minsi ya vuba cyane baba bagiye kugera mu gihugu cy'u Burundi. Byaba ari ibintu bikomeye cyane ku butegetsi bwa General Neva, ndetse ngo cyaba ari ikintu gikomeye cyane mu kunagura umubano w'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Nta gushidikanya rero ibiganiro byo birakomeje, ndetse u Rwanda n'u Burundi bari mu biganiro ngo bishobora no gusiga umupaka w'u Burundi ufunguwe, dore ko u Burundi bwafunze imipaka ibuhuza n'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko u Burundi bwaba bugiye gufungura iyi mipaka, ndetse ko ibitotsi byose byari biri mu mubano w'u Burundi n'u Rwanda byaba birimo gutorerwa inyishyu. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko abarwanyi ba M23 barimo gusatira ikibuga cy'indege cya Kindu, ndetse bakaba barimo gusatira ikigo cya gisirikare cya Kindu. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko abarwanyi ba M23 benshi cyane kandi bafite intwaro zikomeye barimo gusatira ikibuga cy'indege cya Kindu. Abasirikare ba FARDC bamaze guhunga, intwaro zabo bamaze kuzivana muri kariya gace. Amakuru yangezeho aremeza ko ikibuga cy'indege cya Kindu nacyo kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 17 cyamaze guhagarika ibikorwa byose byagikorerwagaho. Indege zose zahagaritswe, nta ndege irimo kugwa ku kibuga cy'indege cya Kindu. Abategetsi muri kariya gace baravuga yuko barimo kwikanga ibitero bikomeye cyane by'abarwanyi ba General Makenga. Hashize iminsi M23 ivuze yuko irimo kwerekeza muri kariya gace, ndetse amasoko yacu aremeza yuko abarwanyi bakomeye cyane kandi bafite intwaro zikaze barimo gusatira neza ikibuga cy'indege cya Kindu. Ngo ni mu rwego rwo gufunga amayira yose ya FARDC banyuzamo ibikoresho bataka M23 mu bice byose yamaze kwigarurira. Amasoko yanjye muri kariya gace ko mu ntara ya Chopo ndetse na Maniema aremeza neza ko ikibuga cy'indege cya Kindu mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 17 cyafunze imirimo yacyo. Nta ndege n'imwe irimo kuhagwa, ndetse nta n'indege irimo guhaguruka kuri kiriya kibuga. Ikigo cya gisirikare cya FARDC nacyo abasirikare bamaze kugihunga. Mu gihe kandi muri Kindu ibintu bikomeye, Ikisangani naho amakuru arimo kungeraho aravuga ko ubwoba ari bwose. Mu minsi ishize General Makenga yavuze yuko ibitero bya FARDC indege z'intambara zirimo guhagurukira Ikisangani, ndetse General Makenga yaciye amarenga ko M23 yabigiye kwerekeza Ikisangani. Amakuru twamenye nuko aba barwanyi barimo kwerekeza mu mujyi wa Kisangani. Ubwoba ni bwose, ndetse abasirikare ba FARDC bategujwe yuko bagomba kurwana umuhenerezo kugira ngo uyu mujyi wa Kisangani nawo udacakirwa na zino nyeshyamba. Birimo kwibonekeza ko intara ya Maniema ndetse n'intara ya Chopo bano barwanye nazo barimo gushaka kuzigarurira. Hari n'amakuru avuga yuko bashaka kuzicakira maze bagahita batangaza igihugu cyabo cyigenga.
hari amakuru avuga yuko mu gihe baba bamaze gufata intara eshanu zikomeye, intara ya Kivu y'Amajyaruguru, intara ya Kivu y'Amajyepfo, intara ya Chopo ndetse na Maniema, ukongeraho n'intara ya Ituri, bano barwanyi ngo bahita batangaza igihugu cyabo cyigenga, bakaba bakita Repubulika yigenga ya Kivu. Mu gihe rero urugamba rurimo kwerekeza muri Maniema ndetse na Chopo, ndabamenyesha ko muri Kivu y'Amajyaruguru naho ibintu bigikomeye. M23 igiye gukora ku mbehe y'abazungu. M23 irimo kwerekeza ku birombe bikomeye cyane by'Abanyakanada byitwa Alpha Mines muri Walikale. Amakuru yizewe aravuga yuko bageze mu birometero bike cyane berekeza muri biriya birombe bya Alpha Mines. Nibyo birombe bikomeye cyane bicukurwamo casterite muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse amakuru akemeza yuko Abanyakanada bari bahafite ishoramari rikomeye cyane. Amakuru rero aremeza yuko M23 yabigiye gucakira bino birombe by'Abanyakanada, ndetse M23 kubera igitutu yamaze kubashyiraho, ibikorwa byose byo gucukura ariya mabuye y'agaciro byamaze guhagarara. Ababicukuraga bamaze guhunga, ndetse n'abasirikare ba FARDC bakoraga muri kariya gace bamaze kwirukanka. Amakuru ya nyuma arimo kutugeraho aravuga yuko izi nyeshyamba za M23 zaba zigiye kugenzura mu buryo bwuzuye bino birombe bya Alpha Mines, ibirombe bibarirwa agaciro k'amamiliyari y'amadolari y'Abanyamerika. Mu yandi makuru akomeye ni ibiganiro bigomba guhuza ubutegetsi bwa Kongo n'abarwanyi ba M23. Angola yamaze gutumira abarwanyi ba M23 mu biganiro by'imbonankubone bigomba kubahuza n'ubutegetsi bwa Kongo. Ni ibiganiro bigomba kubera i Rwanda mu gihugu cya Angola ku igenekerezo rya 18 uku kwezi kwa gatatu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Angola yanditse urwandiko rukomeye cyane arurungikira Bertrand Bisimwa. Bertrand Bisimwa arongoye M23 niwe yatumiwe muri bino biganiro bigomba kumuhuza n'abahagarariye ubutegetsi bwa Kongo. Gusa amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko bino biganiro byaba bitakibaye. Ubutegetsi bwa Kongo ngo bwaba bwamaze kubishingukamo, ndetse ngo bukabona yuko butashobora rwose kuganira na zino nyeshyamba. Hari amakuru atugeraho yemeza yuko Tshisekedi ndetse n'abagize guverinoma yiwe bongeye kurahira bagatsemba, bakavuga yuko batazigera baganira na zino nyeshyamba za M23. Ayandi makuru kandi akavuga yuko Tshisekedi ngo yaba arimo gukorana n'abategetsi bo muri Angola ndetse n'abandi bo muri SADC kugira ngo batege ambushi bwana Bertrand Bisimwa. Hari amakuru avuga yuko Bisimwa aramutse agiye muri Angola bahita bamuta muri yombi, dore yuko ubutegetsi bwa Kongo bwamushyiriyeho mandadare yo kumucakira, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bwashyizeho miliyoni 5 z'amadolari y'Amanyamerika ku muntu wese uzatanga amakuru yatuma Bertrand Bisimwa atabwa muri yombi. Uyu rero ngo waba ari umutego ukomeye cyane wo kugira ngo Bertrand Bisimwa bamute mu kamashu.